салом алайкум бародаро, салом алайкум подписчикои канали Қурбонов. Манам бо шумо Субҳон Қурбонов. Бародарои азиз, имрӯз мо ба мошинбозор Душанбе рафтем. Якчанд мошинҳоро ба навор гирифтем ки имрӯз пешкашатон мегардонем. Бародаро, дар канал подписатсия кунен, дар видеоҳо лайк монен. чӣ қадаре ки шумо моро дастгирӣ кардем, мо ҳамон қадар видеоҳои нав ба навро пешкашатон мегардонем. аз шумо фақат як лайк мондан ва подписатсия кардан мо бошад ба шумо фақат видео ва дигар хабарҳоро пешкашатон мегардонем. Микрофонш DVD плеер нишон метиҳад, Шай ози ма як састияни мошинашро ба навор мегирам. Спортивниам бачаое ки бисёр хоҳиш карда буданд. Хоб краскашам краскаи заводскои ҳамаш пасон кардагиай бародаро. Хоб номерош ҳам навай. Хоб ин як састияни мошина бинед, номерош ҳам бо 2115 ба ҳамин ранги чихчай. Хоб ози ма салон шад. Як салон шаране. Ам пробегш чанд боша мера? И пробегш? Ин Озбекистон нишон ина 90000. 90000 ая. Як салон қафошан бинем. Баъд ҳуҷҷат дору хан ка? Ҳуҷҷатош як сола документи намед 5 январ дакарги. Танировка ҳамаш қадиё хан? Танировка як сола ҳуҷҷатш 5 моҳ аст. Я 5 моҳ аст ая. Моторша чанд гуфти ака? Моторш 1.7. Як ҳафта 30000 хан? Хай ман номеро тамом ҷасту хан монумаш. Майли. Хай на бародар. Майли гаме. Хобина бародаро. Бинес партияй. Кадом бачаое ки агар гуфта буданд. Хоб инаҳа номерошам бинем бо ҳамаш қоидавия ягон ҷои гем хӯрошидагӣ ёки пусидагӣ ҳам надошад. Номерош ҳоз ман мемонам. Хай бо худтон қатиш чақ мекунем. Неки бензини холе ба фирм номерош 904 03 Хай бародарон ҳамин номеро да занг мезанен, бо хатиш ҳамсӯҳбат мешем, бо чақ мекунад. Албатта хай арзонаш мекунад. Неки солиш 2012 масал састияни хубтар шай хай бародаро. Неки ба фирм бензини холия. Боз як мепурсем кам газ бензин боша ё бензини холия. Акам газа ё ки бензин? Бензини холия. Бензини холия, ҳамиш хай монда буд як чӣ кунем. Майли ха ака. Хоб бародарон як 015 дига ёфтем. Устем ирам барои шумо ба навор бигирам бародаро. Хоб ин як састияни мошинашро бинен. Краска заводскоя неки номерош транзитаи бародаро. Хоб ози ма бо як салони мошина ба навор мегирам. Ина салонаш. Салон ҳама тоза озода чухуло кашидагӣ. ин ҳам краска заводскои ҷа ака? Кардагӣ ая? Хоб ина бародаро бо ай тараф шамранг мегирамаш. Солиш 2003. Мотори ҳамё чанд бошанд ака? 1.6. Газ бензин задагиай? Газ бензин задагиай бародаро. Хоб ози ма чанд таш мегӯя кайра? 11 таш мега бародаро савдо мекунад. ҳуҷҷат дора? То моҳи ноябр ҳуҷҷат дора бародар. Номеро нестай ҷа номеро табген моно? Намонумша? Майли. Майл бугу хай. 987 57 15 хайна бародарон ҳамин номеро якамай. Касе ки агар мошин харад метавонанд занг бизананд. Хоб ин або мошина бинен ягон ҷои задагӣ ёки пусидагӣ ҳам надорад. хоб ина бародаро як 015 дига ёфтем ки састияни бо хубтар шай. Солаш 2000 май бародаро. ози ма ина як састияни мошина ба навор мегирам. Хоб ина састияни мошина бинем бародаро.
خب نمروش نوای همش همه گاز بنزین باشه که بنزین خولی در برادرو. خب اینا کراسکا زاودسکوی خودشه سالش 2000 مای. خب تانیروفکاش هم حجتش یک ساله همش. خب اوزی ما باید سالن ماشین با نوار میگیرم برادرو. سالنش هم یک بینیم. خب اینا سالن برادرو. خب اینا پرابگ ماشین 189. خب اینا سالن پیش. خب 15000 میشه برادروز. من نمره یکم هم میمونم با میتونه قطعش چخ کنین. نمره چند یکا؟ 908 88 22 28. خیلی برادران همین نمره یکم های میتونین با زنگ بزنین. خب ساختن ماشین به تعدین هست. این کراسکا هم شیدگی نیسته همش همین زاودسکوی اون جای زدگی و پوسیدگی هم نداره. این نمره میشه دبل ویدیو میتونین زنگ بزنین. حجتو همه یک ساله قد تانیروف کشه. سلام علیکم. خب اینا برادرو یک 015 دیگه یفتم. ساستانی ایش هم اون قدر بد نیسته. خب باز ما یک خش رو برادرو ماشین گرچه بنوار میگیرم که اگم جای زدگی ها که سیدگی دوره نداره. خب برادرو نمروش هم نوای. خب نیوز ما گردمانوش هم میگیرم. خب باز میریم سالن شانی بنوار بگیریم. سالن شانی. خب داره شوینه این داره قلب کردی اکا؟ کویا دار شاوی که یک سالن همینه. خب اینا برادرو سالنش. خب سالن هم تازه. خب اینا سالن قفوشان میگیریم. خب اینا سالن قفو همه. خب یک موتورشان میگیریم. خب اینا برادرو موتورشون هم یک شاشه اینه که بنزین خولیه. گاز زدگی نیسته برادرو. از من نمره یکم خیلی میمونم. سالش 2008. یعنی همین نمرات کار میکنه که 884 88 88 89. خیلی برادرین همین نمره یکم میتونین خودتون با زنگ بزنین نساستین ماشین با خوش رو ببینین. سلام علیکم. خب اینا برادرو یک 015 دیگه گفتیم. از ما ساستین ماشین بنوار میگیریم برادرو. تون ببینین خوشو. خب سالش 2004 مای برادرو. از ما سالن شان میگیرم. خب اینا سالن ماشین پرابگش 22000 یعنی هم پرابگ شد ها 22000 خیلی برادرو. خب اینا ساستین ماشین ببینین گازی یا بنزین خوله سال 2004 مای. خب 4 ماه حجت داره. از ما نمره یکم هم میمونم. بله همین یکر از خودش چخیل باشه همینا چند کم میخورم؟ بنزینش چند کم میخورم؟ من 7 میخورم 6 نیم تا میخورم. کم میخورم اینا. موتور همین یک 6 نه؟ یک 6 نمره تلفن تابو بکن 76 76 19 937. خیلی مایل یکم میمونم نمره تا زنگ میزنم رو خشون چخ کن 2004 14000 سومون ده خیلی برادرو. خیلی با زنگ بزنیم با خودتون قطعشون چخ کنین. سلام علیکم برادرو. خب این یک 014 دیگه گفتیم که ساستین خوبتر شد. خب بازی ما یک ماشین اخشرو بنوار میگیرم برادرو با تون میبینیم اینجای ماشین برادرو سویتی خشرو بوده. یکون جای زدگی یا که پوسیدگی هم نداره. سالش 2008 مای.
خب این یک ماشین آخش ببینیم بچه ها کسانی که بسیار خواهش کرده بودن. خب از برادرها ما سلام شما گیرم. خب این برادرها سلامش سلام هم خدا آزاده این سلام خفاش یا بنزین خولی نه که بعد اوجا داره اوجا یک سوله اوجا تا ماتوره همیرا چند گفتی اکا؟ یک هفته 16 با بیا ماتور شان بگیریم و برادر از یک ماتور شان من میگیرم این ماشین تاسیانی بهترین شای خب ببینیم بختون این ماتورش بیا همی 14 گشته دیگه اکا بنزین خوله بر از خودش خیلی باشه میرکم چند؟ های نوار چند تاج گفتی اکا؟ 30,000 میگه خیلی برادر رو اوزی ما قای نمیگه اکا ما میمونم میتونین زنگ بزنین داکمنتوشان هایی موندگی اگه 3-4 ماهشه خب از نمیگه اکا ما همیجا باشه اگر نمیروش 900 88 43 اکا ما 88 43 کار میکنم خیلی برادر هم نمیرو تا میمونم خیلی برادر رو خطوندید این ساستیانی ماشینه 014 بنزین خوله برادر سلام علیکم